Ilsangstainai jau pragūbi zurgi einant savaitin, kad šis bebrs pagauns tvibu vintuvai. Kā as endirjūns, tans nesports biemen, kad nas grēmja mantrans. Pirdzaustanas tvīsindīvuns, tvībieduns, stavidans vīpiens, be kadan as pagauns eit vai tauvis, tans vanginuns iestun, kadan as grēmuns mantrans, tans atkums ieduns. Stans vīpiens. Stese paganast interesanti, kaigi tans kirdi mantrans be ka astvertēnan. Interesanti, ka šinmetan virst būs pakiniskana kalendaran, pervaidinasi gailas pelis metan, tētast sports interesanti, kai tikas tas bebrus, ka vicas pastipai kirsns, tai viņi prasme turi būt vai bruns, dar šis bebrus ast pastipai kirsns, be tad simboliskai ast, kai mēs būtu vai tans ast metas simbolan, ka gīzēt kirsnas bebrus metan. Aha, te nu praeit, tans praeit pra stan kanalan, ka viden as beis kapuns, beit en galvas azaran. Te nu bija pa ladu, I kaigi pa stāgu. Nu, te nu jau pervaidinasi pastipai izgubuns. Te nu
Tätät tykuns tas bebrus, be atstavīt simboliskas bebrus. Mazingi mērķi ēzē Stanzentlan. Kaigi metas simbolan. Anga kaņa kadaber.